ready. Нормально. Happy? Happy? Oh. Bra hängning. Go! Jo, last sig. Cowboy. Fång ham. I say, one. Oh, Take no dio. great guy. Hey, yo, boy! Oh, near! Hey.
So help Jacques 'n baie groot voorreg om hier te wees, veral saam met Jacques en sy span. Jacques, ek wil vir jou baie dankie sê vir jou en jou vrou en vir jou kinders. Oor die afgelope 6 jaar was help Jacques baie bevoorreg. Ons het oor die 200 ton vleis ingesamel. So dit stel ons regtig in staat om elke dag meer as 9000 kleuters landwyd te voed. So dit is nie moontlik sonder inisiatiewe soos hierdie nie. So dankie vir julle, dankie vir almal wat deelgeneem het. En ons sien julle volgende jaar weer, nog groter, nog beter in Kimberley. En ek gee graag oor vir oom Kaal. Die laaste een wat my sê oom. Ek het gesê nee oom. Manne, julle verstaan, ek het 5000 rand daar vir 'n fiets. 7,000 rand daar by Kappie, vir 'n 7,000 rand. 7,000 Kappie, baie dankie. Nieuw rond, ons kunnen lekker aan de slag, nieuw. 2,000, 3,000 rand hiervoor, 3,000 rand aan de voor. 4,000 rand aan de 4,000. Pakket 4,000 rand hiervoor, 5. Pakket 5,000 rand hiervoor, aan de 5. 6,000 rand. 6,000, 7,000. 7,000 rand hiervoor, niemand meer nie. 8,000, dankie Ruby. Wie is man daar, kom ons gaan lekker aan de slag. 33,000 by Ruby. Dames en heren, soms jij lekker aan het slag. Bye bye, dankie. Dit is elke keer so voorreg om so saam met 'n klomp mense dieselfde passie te hê. Party mense wat invlieg, party wat in 'n ry van ver af, baie dankie vir julle met ons sien en dra. En julle is 'n lekker klomp vriende. En dit is vir ons verskriklik lekker om die skepping besig te wees. Ja, alles seën vandag met die ouer gasverkopers, so dit gaan baie goed gaan. Ek moet sê, Jacques het waarachtig aangeklim uit, ek baie moeite gedoen en baie dankie Jacques. Ons kan altyd staan. Ok, dat is net die oorstuit asseblief. En thanks vir die familie, ja, my vroukie ook, en sy gaan die hele tyd. Sy het ons ook gewys om ekkies te koop. En vir Johan, allemaal wat betrokken is, ja, Nadia, julle allemaal baie dankie, Jacques het julle al dankie gesê, dit is net lekker. Dit is een lekker spak wat ons het, en al die ander mannen wat daar buiten is. En daar was een van die bokke wat bykie rondgaan, ek het daar toe nou maar gaan kalmeer. Ja, so ons glo dit sal nou beter gaan met haar, sy is maar net met die geraas, dat sy bykie opgewoon is, maar sy sal nou baie kalmeer wees. Ons sluit die woord. 195.
Bidding closed on 195, all out, done. 195, 195. That was going to buy like 90,000. 90,000. 90,000. 95. 95 JP. 95,000 asking 100,000. Can you more than asking 100,000. 95,000 95,000. What about 100,000, sir? We've got JP on the phone at 95,000. 8 seconds to go. 100,000. Fair warning, JP. Yeah, ladies and gentlemen, we sang to the net, 100,000, all out. Yeah, ladies and gentlemen, 62,000, let's go 5. 62,000, 2 minutes, 62,000, asking 5, 62,000 once and twice, all out. Down 62,000, buy a point price, 300,000, 280 bed, 300,000. 300,000. Oh, 300,000. I'm against you on the net. I said, fair warning to the net. 300,000 to the floor, going once and twice. All out. Bottom, scroll, repeat that, let's go, skip on the bottom. 63 against you, sir. 154, was your mate, sir. 3 seconds to go. Rockwood, 7, all out, done. You know what I'm fighting up, like, says, one more on the top of the 65,000. 65,000, 70,000, 7 days at the right now. 10 year dollars of the copy. 70,000, 1 7 of them, you from it, don't get here, don't follow it. 70,000, I said, the right foot is funny, don't get. Let's go for the foot is not funny, buy it, hold on. 7 of days, 70,000, JP, 7 of 7 days, all out and out 70,000. Raptors, 7 of days, 400,000. I said, I get 400,000. So, 400,000 kom ons gee baie lekker aan. Koop 'n 30 weer van hulle ons koop dan. Baie dan 10 jaar 2. 65,000 baie selling power 65,000. Fair warning on 65,000. On selling 65,000 all out. Down 65. Fair warning 45. Ladies and gentlemen, 45,000 once and twice. All out and down. Fair warning to the floor. Op 180,000. All out and down. 180,000. Wat maak het, ja? Waar is liter? Kan ons ons verkoop? Hy sal en ons koper is Piedetoy, ons koper by 180,000. Baie dankie, baie. 150 selling power, 155,000 selling power, 155 bid. Op 155,000. Buy number 63 against you, sir. Peter Studio. 155 going once and twice. All out. Adam is going to buy that on the clock here. 90,000 selling 90, what about 5? Will of 95. New Foundation 90,000, selling 90, New Foundation 95. Is it that? 95. 95. What's this for you? 100,000 on the floor. All the places, fair warning to the next. 100,000 to the floor. You want to find? 105. 105 days, 7 months, and 105, let's say you want to 105 days, 7 fair warning. Yes, ma'am. Still not again. 105 days, all out, and baie dankie hoor vir nog 5 ons weer ons onderweer Stefan nog weer ons onderweer Stefan baie dankie en ons hoop
140, 145, selling number 145, 145, selling number Yaniki, 145, selling number 145, now 150 bid. They said number 150, 150, selling 58, they saw 155, 155, selling number 155, they said fair warning, 155. Henny was wat deur jou bord neer, sê vir baie dankie. 155 by Sean before all out and down here on 155. 100,000 selling on the towns are asking 105 by number 5, it's against you 100,000 good for the leader. 105, 110, 110 bid. He's betting 110 against you by number 33. 110 is against you, sir. Here you are. Yeah, 110 days and Hantumon all out. And Acton was going to buy that on the club game. 15 number 15 days and number 115 bid. Oh, over 15 days and number 115, number 115. What about 20, sir? 115, 115, 120 days and number 120. They come tomorrow. Oh, yeah, number 20 days and 120 is around 1 kilometer. Yeah, number 20 days. 120 down the time of 120 days of Ken je allemaal op internet, all out, en 120. Yes, hoor, dit was nou regtig 'n voorreg om deel te wees van hierdie lekker veiling. Dit was 'n besonderse einde na die lekker golf van gister. Die pryse was besonder. Daar was baie outfitters wat gebeur het, baie van die teelers wat gekoop het. Ek dink ons het 'n goeie mengsel gehad van teeldiere en van jagdiere. In elke spesies. So ek dink ons het 'n goeie markprys gevestig vir die res van ons omgewing om terug te gaan en pryse te vergelyk en te kyk wat diere werd is op die oomblik. Dit maak dit weer lekker om wild te boer soos altyd, maar dit maak dit weer bietjie meer winsgewend, die feit dat ons nou weer 'n goeie paar rand kan kry veral vir die jagdiere. Ja, die top vroulike diere het baie goeie geld gaan, veral die gemsbokke en springbokke het weer eens beïndruk in ons area soos altyd. Round Bull het verskriklik goed gedoen. Die swart witpens jagbull het goed gedoen, buffels soos altyd goed gedoen. Jy kan sien daar's definitief 'n tekort aan goeie kwaliteit teeldiere en jagdiere, veral die jagdiere. Dis asof daar meer jagters inkom en ons kan net nie genoeg teel om die aanvraag te versadig nie. So baie dankie aan almal se ondersteuning. Dankie vir al die outfitters wat gekoop het. Ek sal graag die registrasies bietjie wil dop en kyk hoeveel geregistreer het op die hand, maar dit was honderde ouens. Die telefone was besig, die online bidding was besig. Jou saal hoef nie meer vol te wees om 'n suksesvolle veiling te hê nie. Ek dink ons bemarking was goed en ek wil dankie sê vir almal wat altyd vertroue wys in ons handelsmerk en ons brand wat ons nou al bou oor jare. Ons het 'n passie wat ons deel met almal. Dankie vir al die gasverkopers. Hulle het pypdiere aangebied en ek glo almal is tevrede met hulle pryse.